Dobrodošli. Danas ulazimo u jedan zaista neverovatan svet. Svet rumunskog folklora. Idemo u one izolovane regije poput Maramureša, gde se granica između mita i stvarnosti, pa skoro da ne postoji. Ovde drevne priče nisu samo za zabavu. One su bile način da se objasni i preživi svet. Zamislimo sledeće. Probudite se ne samo umorni, već sa modricama po telu, modricama za koje nemate apsolutno nikakvo objašnjenje. Vidite, ovo pitanje nije samo početak neke horor priče. Za ljude u ruralnoj Rumuniji to je bila svakodnevica koja stvorila jednu od najintrigantnijih legendi, legendu o Zburatorulu. A srce tih verovanja kuca baš ovde, u Maramurešu. Ovo nije samo prelepa regija Rumunije. Ovo je mesto gde folklor nije nešto što čitate u knjigama. Ne. To je živi, dišući deo svakodnevne borbe za opstanak, gde se verovalo da šume i planine pripadaju nekim drugim nevidljivim silama. I tu dolazimo do ključne stvari. Koja je zapravo funkcija ovih verovanja? U svetu bez moderne medicine, bez naučnih objašnjenja, duhovi kao što su strigoji, te nemrtve duše ili pričulici, vukodlaci, oni su služili svrsi, oni su objašnjavali bolest, iznenadnu smrt, svaku nesreću, davali su smisao onome što je bilo potpuno haotično i zastrašujuće. A ako tražimo savršen primjer kako mit objašnjava stvarne fizičke pojave, onda je to bez sumnje Zburatorul. On nije samo čudovište iz priče za laku noć. On je, zapravo, bio dijagnoza za patnju koja se nije mogla drugačije razumeti. Pa, ko je on zapravo? Verovalo se da je Zburatorul duh koji može da uđe u kuću potpuno neprimećeno, možda kao dašak vetra ili čak kao leptir. Njegove posete nisu bile nasilne u onom klasičnom smislu. Bile su mnogo podmuklije. Dolazio bi noću, ljubio žene u snu i ostavljao ih iscrpljene, blede, bolesne, a ponekad i obeležene. I ova tabela savršeno pokazuje kako je taj mit funkcionisao, praktično kao neki narodni medicinski priručnik. Simptomi koje mi danas prepoznajemo kao anemiju, depresiju ili posljedice paralize sna, tada su imali jedan jasan uzrok – poseta Zburatorula. Neobjašnjive modrice, nema misterije, to je bio fizički dokaz. Bolesno dete nije tragična slučajnost, već posljedica posete ovog duha majci tokom trudnoće. I nemojmo misliti da je ovo bio neki apstraktan strah. Ove priče su imale vrlo stvarne posljedice. Postoji legenda iz Maramureša o devojci koja je nakon što je odbila sve lokalne momke postala meta Zburatorula. Njena lepota je počela da vene, postajala je sve bledija i na kraju je umrela. Za celu zajednicu uzrok je bio kristalno jasan. Ali priča ima i drugu stranu. Ove legende nisu služile samo da se objasne bolesti. Ne, imale su i mnogo dublju društvenu funkciju. Bile su zapravo moćan alat za održavanje reda i sprovođenje nepisanih pravila ponašanja. Evo, uzmimo za primjer priču o đavolu mladoženju. Korak po korak ona postavlja jasna pravila. Prvo, imamo ponosnu devojku koja odbija dobre lokalne prosce. Drugo, odjednom se pojavljuje savršeni stranac, zgodan, bogat, šarmantan. Treće, ispostavlja se da je on naravno đavo, a ishod – smrt, ludilo ili nestanak. Poruka je više nego očigledna, ne budi ponosna i, što je još važnije, ne veruj strancima, drži se svoje zajednice. I naravno, sav taj strah od nepoznatog, od stranaca, bio je najjači noću. Tama nije bila samo odsustvo svetla, ona je bila živo, opasno carstvo, puno nevidljivih pretnji. Svaki zvuk, svako kucanje na vrata nosilo je sa sobom težinu moguće nadprirodne opasnosti. Ova stara izreka savršeno oslikava tu strašnu dilemu. Gostoprimstvo je bilo svetinja, ali je istovremeno predstavljalo i ogroman rizik. Otvoriti vrata strancu noću značilo je suočiti se sa testom vere, ali i hrabrosti. Legenda o noćnom gostu je ljude stavljala u bukvalno nemoguću poziciju. Ako odbijete putnika namernika, vaša kuća i porodica biće prokleti bolešću i siromaštvom. A ako ga primite, pa on bi mogao biti đavo koji je došao po vašu dušu ili da donese neku drugu nesreću. Nije postojao siguran izbor, što je samo produbljivala tu anksioznost prema spoljnom svetu. Ali pazite sad, ljudi nisu bili bespomoćni, nisu samo sedali i čekali. Suočeni sa svim ovim strahovima razvili su čitav jedan sistem praktičnih, konkretnih radnji da bi se odbranili. Verovanje je direktno prelazilo u svakodnevnu praksu. Postojao je čitav arsenal za odbranu. Bijeli luk na prozorima i vratima, to je bio standard.
Gvožđe je, verovalo se, teralo vukodlake. Krstovi i posebne molitve služili su kao duhovni štit. A za one najgore pretnje, kao što je strigoj, postojale su i drastične fizičke mere, probadanje srca osumnjičenog kolcem ili čak spaljivanje tela. I da ne bude zabune, ovo nisu samo neke priče koje su se prenosile usmeno. Kao što vidimo ovde, na stranici iz izvornog materijala, ova verovanja i rituali su bili pažljivo dokumentovani. Ovo je bio ozbiljan, sistematizovan pristup borbi sa nevidljivim svetom. I to nas dovodi do same suštine. Danas je lako sve ovo odbaciti kao puko sujeverje, ali ako pogledamo kontekst vremena i mesta, ovo je bio jedan potpuno funkcionalan sistem. Bio je to vodič za preživljavanje koji je nudio objašnjenja, pravila ponašanja i, što je možda i najvažnije, davao je osjećaj kontrole u svetu koji je delovao opasan i potpuno nepredvidiv. I na kraju, ostaje nam jedno pitanje za razmišljanje. Strah od neobjašnjive bolesti, anksioznost zbog onoga što se krije u mraku, nepoverenje prema nepoznatom. Da li su ti strahovi zaista nestali? Ili smo samo zamenili zborutorula modernim terminima poput paralize sna ili anksioznog poremećaja? Možda smo zapravo samo pronašli nova imena za demone koji nas i dalje posećuju noću.